Na kabinta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u antor new. Kubleye phi baro kini kilong ki khubor bamta kasni. Kawai ka trok ki drin raba kabawan na than Guwahati but ya linti ling baga jilla Meghalaya shakiwi ki jilla ka kemding kansan ha Umsaw Nongkharai surok folin. Katay ka trok kabadanu number ka jilla Jammu but Kashmir JK05H 00666 kala ingkhong hapdeng ka jingyong jungkitlem thalit ding. Shushu katay ka trok kaday ka bakit rubber jiri kala kemding kansan ha kapor arbaji AA hado baki pat ba kibalet bawan kila kem kama bat sakut lot kalet kawan shipor. Tang Mario jingtim halor katay ka jingjia ki kali pilip ding na nongpo msning bat yam fire and emergency services kila let marmar sya katay ka jaka. Na benta-bentem ya ketika ding kapadang Klang bha hapo ketika trong ha ketika jingjia unong but jeng ketika trong kit dri ulah kham mensau na marka jingyo ban bam ki plia ding kat ba unongnya ulah mensau malumala. Kum ketika nang vai deh. देखिए रबर का ही आइटम है उसमें। अभी खत्म नहीं होगा, एक घंटा जाएगा। क्या लो ध्यान दो। रबर कंपनी के नुकसान तो पुलिस पकड़ेगा ना नहीं देगा अभी। तो भाग लेगी ना, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ नहीं। तो रॉड उठाने के जैसा वो जो चूड़ी का जैसा पैर लग थोड़ा बचाने का भी कोशिश नहीं है। Pak nak yang mana? Pak dah tayar वो अंदर में गरी का oh nih yang Pak Gading. Oh nih baik. Oh nih baik. Oh nih Gading yang curang. Gas nak क्या है वो? नहीं गैस नहीं, तेल। हवा निकलना करेगा। हवा खत्म है कि ना? Ah ini napay mentah. Kamu nih kabat ayah. Labut labeng. कितना चल रहा है? रबर होगा, पक्का रबर ही है। पूरा करंट टिप दिया ना? और खाली एक नहीं है, 2